I eto ga Vjekoslav sa svojom korsom prema cilju. Bravo Vjekoslave. Motokluba Dugo Selo na drugom ispitu spretnosti sa svojom Opel Corsom GSI. Nepili smo Eto, i on izgleda da u ovom selu možda su dobili krive skice, ali i Vjekoslav je ispravio svoju radnju na vrijeme, izgubio malo manje sekundi od Petra, a sigurno ovim atraktivnim okretima i dalje će pokazati da može biti konkurentan u projektu Faster Lab vozila od 3500 mm do 4000 mm. Nagradite nam i Vjekoslava jednim aplauzom na cilju. Bravo Vjekoslave! Automotoklub Dugo Selo, Vjekoslav Kovačević, vrlo dobar roker, tako do kraja. najbolji. Snimio bar? I Vjekoslav u cilju, odlično.